Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasyudad da baya kan Janet, tapno mapanda agadal. Itinagkasiraan da, nadanon da Jared kan Frank. Apada damutlaeng, nga agad-adal. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay uta lawas ang napauluhan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungadan, nagiti ka barbaro a border. Aseno ka nagita nga ta, ti mabiktima manan. Saan nyo apigsaan na? Amo yung ano kasino kadakwa na ti may bagay kanyak. Pagsangitom to manan. Mapay ngamin ngagsangit da. Saan kumot nga ibaga ngagsangit da? Beya tinagan day ta na pimpintas. Idinto ta Janet day ta maysa. Ang pabusuyak man ni Jared. Kuna na kami nakursunada na ni Bea. Ha? Kayat nga tamot ni Beya. Nagpintas ni Beya. Idinto takas jaymot ni Jared. Uresan yun nga ibalikas. Amo konti kayat yung asawin. Ay basit laeng nga anos. Inhenyeron to ni Jared. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo, miss? Pasensya kan, ngam saan ko nga ibaga tinagan ko iti saan ko atay. Ha? Pasensyakan, miss. Nadamag ko lang, met. Uray siya, imbagak laang matipod no akaririk na. Ita ka di lang agadal ka dito'y syudad? Wala, tao mo na atukad ko pa'y laang iti kolehiyo. Kasta ka di? Madlaw ko, kat umuna kang agawid dito'y boarding house. Ngam dya kaduam. Ni, apay asipsiputan na kami, ha? Ha? Apay nga amom, amasapsapa akngam iso. Ay, kwa, miss. Napansin ko lang. Sige, dita ka pa'y. Apay tadamagin na pa'y. Ay, jaklakit di kayat ama-amon da. Ay saan ko nga inyenrol amin a units ti first year. Oh, bro. Apay akas lakasuurang na tarupam di ti kwarto ta. Rumwar kakit di tamapan kay ti kusina. Anda ijari ti babalasang agluto. Suplada mat gayam ni Bea. Nakasao mo na ya. Nudado ma. Gagangay ti babae asuplari ti damo. Ngam no makita na anapingat ka nga agaram. Masyan tumutlangan ka. Ha? Kasta ka di? Ay, jak pa'y ngamin nag-araram iti balasang. Kasano kat impamay samot a libro laang tiininto na rum. Liw-liwa umot basit day tabagim babaan ti panakirelasyon mo iti balasang. Ha? Pagliwliwaan ka di, ti panakirelasyon? Inkaibaga ka ni Maya, nga umay nagatangan dito balay dagi tinatnateng ken prutas. Anaala ka jay bangkag. Anya ka di dagiti prutas anaalam di tabangkag ako nam. Adda papaya analuom. Adda bayabas ken anunas. Imbag lang nga ipawit manen ken kuana pagbayad ni Bea iti abang ti kwartuda. Ay, unlag paiso. Dandani man gaya man panagbabayad iti upa. Ay, imbaglakit da intado ti bunga dagita, bayabas, anunas ken papaya. Ay, lagrigat lakit din ti agpaadal. Sapay ko mga rod ata, igaad na ti agadal. Nakakasi ti tao nga agirimrimidyaw. Sana bale, ta indaktumot makitangdan nga agburas iti manay da kakasunya, ta isupay ti tangdan ko. Ipabunag ko kadagiti agtutubo dagito'y nagatang ko kada kayo. Ipawit ko matlaang ken kati paglakwan me, ta pagbayad man enti abang da. Tapos man gaya man ngagpaiso, panagbabayad manen iti abang. Ay, gaputa makumi-kumak, jakpay kat nalagipan. Hawan nga rod Ay, imbaglakit din, tadamula prutas kanat nateng. Sana bale, tamakaginawa tayon to no makalpas da. Nagrigat mo't gayam ti agpaadal iti kolehiyo, kaka. Ngam no nasa iti ubing nga agadal, saan asayang ti bannog nga agpaadal, kaka.
Pinagsasawam ka numat ni Manong Jared. Kung natimay sa kadagiti kadwa tayo dito eh. Ay, masurunak ngamin kan ko na. Damagan nakit din tinagan ko. Damagan na laang mat. Uray kas jay ti kasasad jay tao. Saan mo kumamot apabainan? Ay, jak kayat aka na yun nga umasidag kanya. Naglaad at tao. Saan mo kumaarukodan ti tao? Babaan iti langana? No di kat iti kababalin na. Ay, jak man amo. Talaga nga allergy ak iti dayja at tao. Ay na, Bea. Saan ka kumamot akasta? Kaasimat ni Manong Jared. Narigrigat no ikak itinamnama. Kat awan mo't nga rod namnama na. Sa bagay, ang saan mo kumaapabainan ti kayat kong asawan? Sursurutin na kadi. Apay nga da kadi ka malikodak. Ha? Kwa, miss. Mapanak iti pagadalan. Ada klasik intun madamdama. Saan ka nga rod ako mo'y kuyo kanya? Amangan no ibagad a boyfriend ka? Ew! Awan mo't ngamin ti sabali a pagnaan. Nalikaw, numagnaak pa'y langit ti sabali a kalsada. Urayem a makaadayoak sakbay a magnaka. Saan kamot nga nanwen? Ala, magnatakit din. Tani, maladaw tan. Di naksurutan. Urayem a makaadayoak. Siyak ti agkid daw iti dispenser iti inaramid ti gayam ko kan ka, Manong. Pakabasulak ka di ti kinalaad ko. Saan, Manong? Napatpateg ti kababalin ti may sa atao. Agyaman akan ka Kasta kumamot ti kababalin di gayem mo. Nakulaapan la siguro ti panunot di gayam ko. Dumtang to ti panawan, anasaya at to ti panakilangan na kan ka. Dumtang to nga taday ta panawen. Apay kit di asaan nga Manong Jared. No makita na anasingpot ka kankwana, imposible asaan amarunaw ti puso na. Kaslapay kid di adadakkel abasol ko kankwana. Kastapay tadi na makita ti kinasingpot mo. Urayan nakman mo't Manong Frank. May samot a pagadalan ti papanantan. Ay, wala. Mayat samag, takakuyog tinapinta sa balasang. Ngam no nalaan. Jak mo't kayat akakuyog iti dalan. Angam no siya, kayat na kanod. Agkuy-kuyog tan, san ka di? Apay adamagampay lang. Kunak no naka-reserve kan ni Reverend. Limpyo pay lang ti panagkita kanya. Nukas jay tupay mo't lang ay saanan. Ngam, ada mabalin ti pamilyada. Ha? Adda mabalin na ko nam? Uy, nalawa ti sanikwada. Saan lang agrigrikat iti biyag. Katsi ka, agrigrigat kayo ka di? Saan matkat di? Ngam, nabakbak na ang ti pamilya da Jared. Ngam kas jay mo't da dyan, Jared. Ay, uray awan. Saan ka di adda Frank kan Bea di agkuy-kuyog iti school compound? Ha? Wen, iso da. Naragsak dang agsarsarita. Idinto ta karimunak. Pasensya amon ti gayam ko, Manong Jared. Ay, nagmayat kat kuman no kaskan ka kasingpat. Nasingpat mat no daduma. Mabalin ang nasingpat no nakaturog. Ngam no nakariing, ay, kasla tigre. Imbagam ka rin, tirik nam ka ni Bea, bro. Saan ko amasit gan? Takarimunak. Karimon? Imbaga nang kadiken ka, karimon na ka? Wan bro, day tatipod no. Talaga nga adayo tirik na kanyak. Ladingitek bro, ngam, ijidala ni tay. Nagpauray kanyak. Nagkuyog kami, ano pa ni pagadalan. Nakita da kayo ija school campus. Asino ti kadwa man nakakita ka na kami? Ni Janet. Nagkuyog kami matanapan ija pagadalan. Kasta ka de? Imbaga, tadda ni Janet na mayat na makikuyog kan ka. Nasingpat ni Janet. Awan ti maibagak kan kwa na. Hadda nga ta relasyon da Jared kan Janet? Ni ko ma Jared at ipang damagam. Apay ngay asyak ti pang damagam. Kanayo na makita nga kuyog da.
Kasla ka data. Kanayon tamat nga kuy-kuyog. Ngam awan mo't relasyon ta. Paypay suntan ati maadaan iti relasyon. Tapno may mayat ti panagkuyog ta. Ang panunutak pay. Ang mabisinak mo't. Inta pay man di ta kantin. Tawan pay mo't klase ta. O sige, ora siya kat mabisinak man. Adda ka di relasyon nyo kini Jared. Anya ti kinayat mo kan kwa na. Kat no naglaan. Awan na relasyon mi. Agadal pa'y tinto narak. Atap ni Frank nga adda ka no relasyon nyo. Da kayo kit di Takanayon kayong agkuyukuyog. Ada ka di relasyon nyo? Kayat ko asong batan, tapno adda mangilibre kanya. Kayat mo asawan. Saan ka anapudno kan kwa na? Ang amsong batam lata? Awan dakas na. Aramatek ti utak ko, tapno adda magimulak. Ang saan anasaya ti kasta? Kinatraidor ti kasta. Saan mat asyak tinangaram kan kwa na? No di kat iso tinangaram kanya. Bro, adda ka di relasyon nyo ka ni Bea? Awan pa Ang agora ka. Pudno ka ling imbaga na addi na ka type. Imbaga na ka di daytakan ka, bro. Lading ita. Awan sama tinamnamam ken ko na, bro. Isuasikan tinagaram, bro. Kunak man no kunam, nga ipabusoy mo kanyak. Saan ba kasta? Kinasaritak ang nalaing ni Bea kat kunana addi na kakanukayat. No day tati kinunana. Awan mabalin ko. Apay analiday ka. Ada ka di parikot? Awan matkit di. Naibaga ngamin ni Frank. Nga imbaga ka no ni Bea, nga awan ti sumgar adut-dut na kanyak. Saan kayo la sigurong agkagasat? Addan tumasarakam amangayat tumatkan ka. Saan ka anarigat nga ayatan, tanasingpat ka? Agyaman akunay kan ka, Ay, itaak lang ang nagkursunada. Ang amjak pa inrugi tinagaram. Bastad adagos. Ay, ladingitak. Ni, orasan ti klase. Inka iji klase, am tamapanak mat iti klase. Wan, sige, may mayat pa'y. Di ka pa'y agin anamot lakay. Ang mga numakaala ka iti sakit mo. Sana mabalay na jak agunay. Madanon tumanan ti panagbayan ni Bea iti abang ti balay. Ang di ka pulos agsarsardengan. Kurang kan iti ina na. Parang makapagturpos mo't laang ti anak ta. Makainan tunda ta o no makaturpos. Inakto manen ipawit akan ni Maya ti pagbayad ni Bea iti abang na. Yalamot ta rin ti bagas kan natnatang ngay panakan ni Bea. Mabainak nga rudan akanayon nga agpawit. Sayang ba't ngamin ti pagpletik amapan. Itad na laangan ka ni Bea, ta isupay nga aramatan na. Wala. Maawatan mo't siguro ni Maya, takas tuy mo't nga ron ti kasasaad ta. Kanayon kayo ang makita nga agkuyog ka ni Jared. Kastamot ka da Bea kan Frank. Ada ka din relasyon niya? Nada kami ka ni Manong Jared. Awan, nana. Naira na lang aming agpada ti oras ti klase mi. Agduma lang ti room mi. Tagdumakat nga ron ti kurso mi. Ngam no da Bea kan Frank. Ay, saan na ka mamate? Jackman amo, nana. Madmadlaw kumatday ta. Ngam mabaina kamang damag. Amangan no ibagada ama nagatapak. Ngam madlaw mat ititigtignay da. Oray, ilibak da. Dahil apa yon, anya ti mapaspasamakan ka. Kunak ngamin nga agin anaka, kan mapanta iti doktor. Nabayag basitan day tauyok mo. Di mo tumot ngamin kay at ti mapanagpa-doktor. Ay, sumambot mo't na ito nga uyak. Nagkalahasan.
Barigata na ka talaga. Mapantan iti doktor, ang mga noon yamot daytan. Ang kitsamot daytan, lakay. Kasanaw no magastuta ti kwarta nga aramatan ni Bea. Dandani man na nagbayad iti abang na. Kat kasanaw no kumaro day tarikrik naam. Alain takit din. Ano ngay maidalit ka? Di ad-addan na di ka makatrabaho. Nay, agan-anukan. Oy, Mariaw, apa yun, lakay? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kursunada ni Jared Nebeya, gaputa na pintas ti balasang. Ngam saan anasaya at ti panakilangan ni Beya kankwana, tanalaad kano. Iti panaglabas ti aldaw, inlimad da Frankan Beya ti relasyon da, ngam nadlawlat ta ni Nana Flora, a landlady da. Iti sabali a bangir, nagsakit ni Tata Mario, papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Ay, kasanon no magastuta ti kwarta nga aramatin ni Bea. Dandani man na nagbayad iti abang na. Kat kasanaw no kumaro mo't day tarikrik naam. Alain takit din. Nungay maidalit ka. Di ad-addan, adi ka makatrabaho. Apa yun lakay? Agan-anukan. Marigata na nga umagas. Ha? Mabitlang tayo nak mga yam itilugan. Taipan ka ni ospital. Kunak tumot nga may, nga iti ipay kumanapan ta iti doktor. Anya ti kura ti doktor. Apa yan nakapsuta? Saan laang nga uyak na itarikrik naam? Adagayam sakit mo iti puso. Maiparit ka nga agbanong. Nagkasangan. Ay, kasano nga roden ngay. Saan mo nga ipapilit yung trabaho? Napatpatag ti salunat mo, ngam ti panagtrabaho. Kapilitan nga sardeng ni Bea no kasta. Ay, katanya nga ron ti maaramid ta. Gan ko na mo ti day nga agtrabaho ka now. Barang mairemedyo na tadi mo mat nga roden kabailan ti agtrabaho. Adda ka di impaw itda tatang apagmatrikula kan pagbayad ko iti abang ko, nana? Ay awan, balasang ko. Impan ni nanang mo ni tatang mo ija ospital. Apay, nana. Anya ti sakit ni tatang? Ay, saan ko pa'y nga amaw, ta saan ko ang nakasarita ni nanang maw. Nadamag ko laeng nga impan na ka no ija ospital. Kasano nga roden, kat dandani pa yun ti exam. Diyak ka din maka-exam? Un-una anda pa'y ti salunat ni tatang mo Kasano no may dalit. Unay matan. Sigurado adyak maka-exam nga rod no kastoy. Ay, nagmalas matan. Ay, anya nga rod nga, kat di damat nagayat ang tinapasamak. Pautangan kayo laengan, tapno di sayang daytoy a semestre. Ha? Ay na, agyaman ako unay kada kayo, nana. Kumusta kayon? Anya ka ditimbaga ti doktor asakit ni Kaka Mario? Adagayam sakit na iti puso, kaka. Saan laeng ajay uyak na. Nakarkaro akim mapsaut idinabaybayaan. Ayo na yan. Adda dagiti banag aditay mapakadaan. Kas kuma iti sakit. Ditay namnamaan nga iti anyaman nga oras. Kumpet kada tayo. Kaya't tayo man wenno saan.
Maladingitan naklaang kaka. Tada kami pa'y aperme tirigat na tinakapasamakan ti kastoy. Inabuson samet ngamin nila kay mo tinagtrabaho. Inikan na kumamot ti bagina iti inana. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Ngam di nakmat ipangpangag. Pinautangak gayam ni Bea iti pangmatrikula na. Kan pagabang na. Saan nga min maka-examine ka no saan nga agbayad iti matrikula na. Sayang nga agpaisong amin dito a semestre. Ulitin naman no saan maka-examine. Ay na, agyaman akaka. Imbaglakit din ta pinautangam. Pinautangan ka ni Maya, ni Bea iti pinagmatrikula na, kan pinagbayad na iti abang na. Kasanungay ang mamayadan. Jakmat nga rodan kabalan tiyag trabaho. Siya kun tiyag trabaho. At dapat nagiti prutas kanat natang mabalin nga ilakaw. Intun maimos nga kat di ka mat makaarado. Diferensyano siksikat tiyag trabaho. Ay kat anusan ta, no anya ti maubrak, lakay. Apay ang naliday ka. Anya ka diti parikot mo. Impan ka no ni nanang ni tatang iti ospital. No saan ang makatrabaho ni tatang, kapilitan ngayon nakabirok iti trabaho. Agsardeng kapay nga agadal. Kapilitan taan niya nga iti pagbayad ko. Ore ka no ni tatang ko. Saan ka no matunay na makatrabaho? Gapoy ti rayuma kan sakit ti sikot na. Sumardeng ka kadimat? Planok ti umakariti nalaklaka pagkasiraan. Hanggang saan na dito eh. Ijay tun ayan ti pakabirukan iti trabaho. Nalabit nga uray siya. Kat agkita akmat iti trabaho. Umayak man mat di tayo bagbagam analaklaka apagabangan iti kwarto. Addatan dito'y balay. Di ka man agganatan nga agtrabaho. Dahito yan tay kunada adon amamirmiraot. Apay ko maadon ako naman. Maawagan pa'y nga ron iti down no mamirmiraot mo't lang. Don taagtugaw, mangan kan maturog lang tiaramidan. Sa anak mo't nga ron na makatrabahon iti talaon. Ti importante, saan ka manan nga agsakit. Narigrigat no adda agsakit a kapamilya. At ayamat mayat nga agsakit. Ambok day ta. Ngam nadam ngamin ata bagim. Di mo abusuan ako nak. Sa dino ti kunam apagakaram? Kan apay? Agsarde nga kiti dito ang semestre. Tagtrabaho akpay. Awan ngamin pag-tuition ko. Mabalin mo matlat ti agyan dito'y kwartota. Ore adda do ti bayadak. Awan mo't ngamin mabalin na serkan dito at trabaho, bro. Sa anak mo't ngamin ang maestro. Tapno agaplaya ko makas maestro. Ha? Anya nga at trabaho ti pagaplayam? Ore waiter di tanano iso ti bakante. Narigat ti mapanagtalo na di away. Ngam sayang ti panagadal mo no sumardeng ka akunam. Masaya ang anak mo't. Awan mabalin ko, bro. Anya ka diti napasama kada kayo, tatang? Amok pa yan. Nagadumot dita ti mabalin na kawiwitan ti sakit. Masapayasak pa imatay na. Ay, Sa anak ka din asumrak inton umay apa nagsasarak, tatang? hanya nga ti pagbayad mo. Kanay busmut tan tinakaisaldaan ti talon. Adi ka pa'y nakaturpos. Nakautang tayo pa'y kanimaya. Inak lang nga ruden ang agbirok iti trabaho. Ituloy kunto ti agadal inton adda urnong ko. Apay no tulong amla ni nanang mo ni di bangkag kantalon. Tanay kaasimad. Yakmat ngaminan makatrabaho anak kao. Day takot ang kainaran iti bangkag kantalonan. Ay, no way.
pay nga agim impaki kamutan. Medyo adayo dito'y tinakasarakak iti trabaho. May sa akon a servidora iti restaurant dita sentro. Ay, sayang no agsardeng ka iti panagadal mo. Awan mabalin ko. Ituloy kong tumit lang. Apaman ang makaurnungak iti busbusek nga agadan. Sapay la ko mga rod, ta makaurnong ka. Nagrigat kat nga minan ti kastoy. Marigrigat lang nga ruden da tao. Nagsakit pa'y ni tatang. Makalungaw kayong tumatlaeng. Basta agagawa ka. Ikagumaam ti makaturpos iti panagadal mo. Makaturpusak nga ta. No kastoy mat nga awan pagadal ko. Ay, awan lat ammo. Nagdinamot gayam da beya kan Frank iji papaabangan ti kapsat ko. Pudno ka di dayta, nana? Nagdanadan? Mas daawak mat iti nakitak. Nakitak nga imo nagdaadwa iti may sa kwarto. Saan kayo nga taan nagriro laang, nana? Dinamag ko pa iti kapsat ko. Noan niya tinagan dagiti agigan iti kwarto nga imo ganda. Kat biya kan Frank kano? Kasanon no agsikog ni Bea. Nanaknakam ka ngam isaw. Nakiden nakit day. Babaero pa'y matngar tinakiden na. Ha? Babaero ka din ni Frank, nana? Ay, nadamag ko. Nga do ti potot na panay inauna. Anya? Imbag ta nagsabat ta ka. Imalis ka no jay anak mo iti nagkasiraan na. Ha? Apay nga imalis iti nagkasiraan na. Ijay ka no as-asideg ti ayan ti trabaho na. Nalaklakan sa kano ti abang ijay. Adda nga ruden trabaho ti anak ko. Wen ka, servidora ka no iti restaurant. Ay, imbag man ta adda nasarakan na adagos. Adda dito iti napan nagbirok iti trabaho na iti syudad ng awan ka no mo tinabirukan na. Ay, naswertian na mataka ka. Imbag day jayan, ngam ti awan trabaho na. Ay, sa bagay batkit di ang sayang mo ti panagadal na kaka. Ay, sayang nga talaga. Ngam awan maaramidan ta. Taawan kat nga rod pagadal na. Di ka di sumurag iti tramahom. Apay nakailan ka pa lang. Madmad iti bagik. Jak maawatan tirik na. Agpampambar kan samot lang. Agpampambar. Apay ko mga agpambarak ngay. Madmad iti bagik ta sa anak ngamin anag sa nga ili. Nangag mo. Kaya't mo asawan, masikog ka, danga. Danga ko nam itan, ta nagbunga ti inaramid ta. Ayop ka. Di nag-awagan iti ayop, danga. Anya ti awag mo iti parso amang sikog. Ngambay-bayan na ti sinikugan na. Ayop lang ti mga ramid iti kasta. Panawan ka man langan. Aping impalubos mo ang nagsikog ka. Danga ka talaga. Kablawan ka. Takaturturpos mo. Ngam adan agur uray at trabahom. Naggasat ka, Manong Jared. Agyamanakan ka. Nagbunga matlangan ti sakripisyo. Di ka mangliplipat no adda kan iti nga to. Saan ko amalipatan tikaskan ka na singpat? Sa anak apumanaw dito a boarding house. Tada ka agayam ko. Naks, ha? Imbag man takayat mulat tati agyan dito eh. Oray may sakan nga inhenyero. Engineer Jared. Ha? Nagpormal matunay daytan nga awag mo kanyakon? Pudno mat nga engineer kan, Manong Jared. Well, basit lang ang akan ito. May saka mo ten a nurse. Kat si kanto ti mangagas iti nasakit a pusok. Ha? Nasakit a puso? Adda ka di sakit mo, Manong Jared? Anda. Si kalang ti makaagas. Saan ang maagasan? Ti asino man a doktor. Saan asimangpit dito boarding house da di Frank? Manipod masikugak. Nagbaliwan. Saan yan akas ididamo ti panakilangan na kanyak.
Sapay agbawas da kano iti trabahador iti restaurant. Sigurado lakit di amay saak amaikat tamadlawon ti tiyan ko. Ay, buisit kit di ti kastoy. Ni Bea ti masabat ko iti sango ti grocery. Nakakot kan madlaw alimokmag. Kasla masikog. Si kamat gayam, Janet. Ag-grocery ka? Wan, Bea. Madlaw alimokmag ka Kasla masikog ka. Masikog? Ni, sana? Panagkitam lang. Limok magak takanayo nak ngamin amangan iti restaurant a pagpapaaya. Kasta ka di? Kumusta kayo matan ka ni Frank? Frank? Amupay no ayan day a Frank. Saan ka di? Ako nada, nagden na kayo? Nagdan na. Ay saan? Agayam kami lang. Nana, saan ka di anak ko nayo ang nagden na dabeya kan Frank iti papaabangan ti kabsatyo? Wan basang. Nakita mismo ti dua amatak. Nagsabat kami ngamin itay. Nadlaw ko alimukmag. Sana kakot. Kasla masikog. Nalabit ang masikog Basta nakidin na ti babae iti lalaki. Posiblay ngagsikog. Malaksid ano lupas. Kuna namat asaan da kano anagden na. Saan kano amasikog, Nana? Sa lawasaw dayjay. Ay saan nakachismusa. Ngam, mapanak tumanin iji balay ti kabsat ko. Paliiwak man ida. Apay nga itaka lang asumangkwet. Napnapan am. Apay adamagam. Anya kumangay ti bibiyang mo. Asawa kaya. Nagkalay sa taya. Ayop ka, Frank. Kasano kami ni iti anak ta? No irresponsable ka mat. Awanan trabaho. Tamadlaw nga minan ti tiyan ko. Mas daawak namin Tapay ngayon, tulok mo nagsikog ka. Nagsikog ka kaya no saan nagapukan ka? Imbaga kaya, nagsikog ka. Intun dakulun tatyan mo, nagalas ka na kitaan. Kasla da sarsarun mo matambor. Ayop ka talaga. Dahito'y ka tinaganganab ko kan ka. Di ka paila. Anya? Ituloy mo. Jack paila. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor, nga adda sakit ni Tata Mario iti puso. Gapo ta saanan ang makatrabaho daytoy. Nagsardang ni Bea iti panagadal na, kat simurot ka ni Frank. Kat nagdenada iti nalimad. Iti masikugan ni Bea. Nagbaliw ti panakilangan ni Frank kan kuana. Manmanupayan nga agawid iti boarding house ta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Imbagak namin ayang agsikog ka. Intun dakulun tatyan mo. Nagalas ka na kitaan. Kaslaad danton sarsarun mo matambor. Ayop ka talaga. Dahito'y ka tinaganganab ko kan ka. Di ka paila. Anya, ituloy mo. Jack paila, anya. Di ka paila baliw kut laklakayan kan. May sakantun atatang. Anya atatang. Nataer abaro na ito. Saan kat atatang? Nasakit tirapayag na balikas sa tatang. Sikatay kunada nga awan amuna atatang.
ulit man, tagdiso ti dakulap kung di tasungom. Matap-tap adi na oras na itatarabita ba sungom, Pagawidam lang ni Bea dito, tapno ada kadwam ngagtrabaho. Agurnong ka no nga road iti pagadal na. Kasano ang makaurnong ay no pagawidom dito. Kakaasik ang agtrab-trabaho, asiksik Saan ka di atila pagdandanagam? Uray saan ang maubra amin? Do atalaang mo't amang mangan. Uray makaturpos tumot laang, tapno masakan na tinaisalda at halawon. Isungarod nga agtrabaho, tapno maituloy na mutlaang ti panagadal na. Ngam no agawid, akas iti kunam. Kasano nga rod ang makaurnong? Inkanto man kit di bisitaan, iji pag-abangan na. No kasanumat ti kasasaad na. Alas sige, ta kumuyog akto kun ni kakamaya, no mapanmanan iji syudad. Wan ta basit samutan ti agas kaw. Iji kan syudad agumatang, ta nalaklakang iti butika iji ilay. Mabalin ka di nga intamangan iti restaurant, Janet? Agluto ako man kat. Angam no awisan nak. Ipakpakaunak nga ibagakan ka. Anarawat nak. Kasuswildok ngamin. Ilibre ka man, mat? Blowout mo ka din? Tanagsweldo ka? Engineer? Dinak ka di awagan iti engineer. Jarid ka dilatan. Matungpal ti kalikagom mo. Tapno saan mo nga ibabawi ti free dinner, Jared? That's better. Okay, let's go. Addaak iti sango ti class a restaurant. Ay, mabisina. Nga maawan kwartak. Sinalbag tumot da di ang Frank. Napanan naman ngatan. Adda nagsardeng ako ti parking lot. Ni Jared kin ni Janet tirimwara. Aglingadak dito may sa alugan, tapno didak makita. Surutak ida itinaliman. Sa anak nga agpadlaw. Naggasat ka talaga. Tadang trabahom kas inhinyero. Ije kumpanya nakaangayan ti OGT mimitlaeng tinangalakan niya kas empleyado. Mayat ngamin ti performance mo. Iso ngay nalada ka dagos. Ita, empleyado da kan. Inaramid ko ti amin nga mo kapag sayaatan ti kumpanya nagtriningak. Agpaiso tay kunada ano na singpet, makagunod iti nasaya at agasat. Timat sadot kan traidor, maiwawa kan agrigat. Nang kuti saritaan lagi dito. Naggasatan ni Jared. Inhinyero gaya man ti inuy uyaw ko gapo iti kinalaan na. Sigurado adakkel ti sweldo na. Ta inhinyero ko naman. Ti masamat ko. Ay, Bea. Si kakadidaytan. Na, masikog ka ko nakakal. Agpamarangak asaan na siya dito eh. Diyak kaya't nga idanon na kada dyan at ti kasasaan ko. Darasag ti pumano. Na. Ay! Imposible adinak nakita ni Bea. Inton masurunak, mapankutok-tokan ti kwartong abangan dakan ni Frank. Anya day taangot mo? Aglalaok tinasangar ken kasla asok ana ang tuol. Anya dagita nga angot? Di ka man sigat tambor. Ada parikot ko. Mariribukan ak. Sikalaang ayat adda parikot na ken mariribukan. Amukla kumakastoy ti pagbanagak iti sidong mo. Nagawid kan, iji balayaw. Tay pakitam na ito tambor mo. Ipakitam ka di tatang mo. Song agawid kan. Tanga malangan. Kasano ko mga agawid ak no kastoy man ti kasasaan ko. Adda lang arudan sakit da iti puso.
agpakita akit din ang masikog. Imbag ta simbangput kan. Adamanin baro adamag. Anya day ta, nana? Nasabat ko ni Bea ije sentro. Hanggang di nakpinansin. Dinardaras na tinagna. Uy, ma'am, masiko ka talaga sika. Talaga amadlaw ti tiyanan, nana? Ay, wun, balasang ko. Uray an-anwon na. Di na mailingad. Idi nagsabat kami, dinamag ko no masikog. Ngam kuna na alimok magkanulaang. Patsyamag? Saan na nalukmag dayjay, tanatira dati tiyan na. Kaslaadan tambor asar sarunwon na. Sapay la ko mga rod ta maituloy na latati panagadal na. Nga uray adanton anak na, nana. Anya ka di ti parikot ti prinsesa. Kaslada pa kariribukam Kasanupay nga ta makaadal ni Bea. Numasikugmatan. Nakita ngamin ni Nana Flora. Ha? Nakakitaan ni Nana Flora kankwana? Ijay sentro. Ngam dinardaras na kano ti Pimanaw. Saan nga ta kaing ingas na laang tinakita ni Nana Flora? Nakita kanupay ni Nana Flora ida iti boarding house ti kabsat na. Duwada ka ni Frank. Ay, sigurado apasangitan ni Frank. Manon ti sinikugan ni Frank. Medyo na apanawan ti babae. Unusan, iso ti mang papanaw. Nasaam ka di pailakan ka? Ti panang busted kan ka ni Bea? Saanan? Tain-inot nga inagasan ti may sa nurse. Naglunit day ta asugat. Ti nurse, kat adda ita iti sangok. Nasingpot dayjay nga inhinyero. Saan ka day? Wala na. Wen kayam. Ada ko makiddaw kada kayo. Anya ka di day ta, basang. Kaslaman napatag day ta akid dawam. Noumay to ni nanang ko ditoy. Saan nyo ko maadakdakamatan ti maipapan ka ni Bea? Day. Taapay nga ilimod ko kankwana ti kasasaan ni Bea. Amangan ngamin no idanon na kadagiti dadakkel ni Bea. Ay, nasaysaya at numaamon da. Tapno amuda. Kwa ngamin, nana. Adda sakit ni tatang na iti puso. Kat amangan noan niya pa'y ti mapasamak. Apay, saan kayo ka di ama konsensya? No dakas ti mapasamak iti amana? Ay, delikado nga ron. Sana ka chismosa. Nung ay matuluyan ka agpaisaw, di kat adabasol kan. Ay, day takit din. Ay, won, sana ka chismosa. Ilgaman kid di namagan ka ni Maya. No, kaano amapan iji syudad, tako moyog kamay. Sige, tamapanak inton balam. Awan pa'y siguro ita, ta agdudumamot nga ili ti papapanan na paglaklakwan. Adumat nga minti bayer na karagiti maang angkat na anat natengken prutas. Saan laang nga ijay syudad ti paglaklakwan na, agduduma pa'y apalingke. Kaano tangata amabayadan ti utang taken kuana. Inton maburas ta ati isang kabasit abunga ti manggata. Isuntod ti panagbayad ko kenkwana. Sa bagay, isuntumot lang ti gumatang iti bunga ti mangga. Nakaumay kamot dito'y balay kaka. Umay ka din agbayad. Ay, kwa kumakaka. Jay tula ko man bunga ti manggami ti pagbayad ko. Si kantulaangan ti manggatang. Kunaklakit din no umay ka agbayadan kaka. Ay, kan umay ko kumadamaga no kaano ti ipapan mo ijay syudad ta makikuyugakken ka. Saanan nga ijay syudad ti papapanak ta traffic launay. Kan nadapay malabsan at toll gate. Iso nga iti asideg nga ili ti paglaklakwak. Ay, kasta aya.
Ay, kunak man no, ijay syudad paylaang ti papapanaham kaka. May nagsingir itay di akin kuka dito'y balay. Ngamawan kamot. Apay ko man ang awanak. Adamat imam amang yawa titibayad. Ada ka diinted mo apagbayad ko? Manmano akmat nga darito eh. Sikati rumbeng agbayad. Ta sikati kanayon nga darito eh. Kunak no nanakman ka a tao. Jay mo't lagayam kinababait ti kinayat mo kanyak. Kunak man no ay ayatan nak. Inayat ka idi. Hanggang pasensya ka na. No saan na nakasta ti marikrik na kita. Nailaw anak kan ka, traidor. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Sakit tinakam lang titidam kanyak. Husto tapno tablata. Agparehas tangaron iti marikrik na. Buisit ka tao. Traidor. Lawlawan kan. Kasta akmat kan ka, Bea. Agpada tayo ti marikrik na kunak manan. Anya ti aramida kita. Jakmat kayat ang subli ijayayan ni Janet. Tamaan mo na langkit di ama si Kungak. Jakmat mabalin ti agawid di balay. Anya nga ti aramida. Amok nga dapanagayat ni Janet kanyak. Intun makaanakak. Umasidagak kan ko na. Kat kampay idi. Adda panagayat ko kan ko na. Baknang, kan sigurado ana nga ti sweldo na. Baniitak man. Kaano kayo ama pa na di syudad? Saan ka numatan nga ijay syudad ti paglaklakwan na? Dita ka no asidag nga ilay. Isun ti paglaklakwan na ita. Ay na, manwaabulan na nasaan na nagaw-awid ni Bea. Agsyam samat na bulan. Huwag nga rod. Ay, ado siguro na ti urnong na ita. Bareng nga rod agin roll no maya pa nagsisirek. Huwag, day tamot ti kunana. Inutan na ka no. Kasano day ta? Mabalin ayamat ti kasta. Kasta ka daw ti kolehiyo. No basit ka no ti mai-enroll na. Mabaybayag ka numat nga agturpos. Kayat mo kadi, ta inta makimisa. Kalpasan na, intamangan iti restaurant. Ah? Sige, kayat ko ti mapan makimisa. Ingka nga rodag saganan. Ta inak mo ti saganan ti kotse. Inaklabas it dalusan, tanatapok. O sige nga, Rod. Inak pa'y agdigos. Gusto nga rod. Tadyak na dalusan jay kotse di simang petak. Nabanugak ngamin na naggapo iti trabahok. O sige, tamabiitak laang mat nga agrobwat. Nasapa pa'y matkit di. Huston to no madalusak ti kotse, nakadigos ka maten. Dadyaret kan Janet tinakakotse. Agturong dan samat iti simbaan. Nagkasat kat ni Janet. Takanayon nga ilugan ni Jared. Imbag tadidak nakita. Dumtang to ti altaw. Asyak mo ti aglugan kan kadwa ni Jared. Saan kat asika, Janet? Janet, saan ka di amay salangan na tawan kat graduation mo? Wan, makaturpusak to matlaangan. Agbunga matan ti sakripisyo dagiti dadakkel mo. Maragsakan lakit di dananang. Angam, sigurado nga umapal to dagiti dadakkel ni Bea. Apa asin murag ni Bea iti saritaan ta. Agpadadakan ni Frank ang nagsardang iti panagadal da. Tanagdengadakat nga rod. Kaslapay kid di traidor ti panagkitak ka ni Frank idi. Anam, nalipata kung day ta. Anya nga, Rod. No isudat ti agkagasat. Nasayahat no kagasat da. No ngay panawan manan ni Frank. No kadi panawan ni Frank kat agsubli ni Bea kan ka. Awatam kadi manan. Ang sakit matang ti tiyan ko. Ay, aga nakakangatan. Diyos ko, sapay agmay-may saak dito'y kwarto.
Kapilitan ang mga laki di taxi. Tamapaan ako ni hospital. Ayan nga taday dyan, Frank. Masapol ang mapanak i hospital. Sakbay nga ang sakit ang permiti dyan ko. Anay. Ni, adaw may taxi. Para tamapan ako ni hospital. Ayan nga tanday dyan lalaki. Ang may sa kamapan ni hospital. Bit-bit ko pa ito'y gamit mi iti anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti saan anasaya at apan nakilangan ni Frank ni Bea, kat permi matababawi ni Bea. Iti sabalya bangir, nagsiningad mat da Jared kan Janet, kat idinakita ida ni Jenny, at dadakas asimkan iti panunot na. Bayat ti panagpampanunot ni Bea, nagsakit ti tiyan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. At na umaya taxi. Para tamapan ako ni hospital. Ayan nga tanday dyan, Frank. Agmay sa kamapan ni hospital. Bit-bit ko pa ito'y gamit mi iti anak ko. Awan samot klasem ita. Mabalin ka di ngayon tagpasyar? Sa dino ko matipagpasyaran ta. Wen, awan mo't kiti ti klasik ita. Sige nga, Rod. Sikat ti agpili, no sa dino ti pagpasyaran ta. Mabalin ka di ang mapanta ijay museum. Ado ti kayat ko ang makita ijay. Naasam kagayam amapan iti museum. Sige, tauray siya, kat kayat ko matimapan ijay. Ado ti maadal maipapan iti history. Nurse kanto. Angam, history mat gayam ti pagasmam. Awan mo't dakas na. Saan ka di? Awan mat ni Bea dito boarding house. Napanan na kata. Inak man nagdamag dita. Ay, agora ka. Kita man pa lagi ti gamit na. Ay. Handa pa yung mat dito eh. Inakitaan na naluto ang makan. Tani, mabisinak. Ti kaldero. Awan. Sapay mabisinak. Napanan nga tada di abuntitan. Naganak nagmaymay sa. Imbaglakit din tamayat Jenner sa anang kontak iti social worker. Alaan da pa'y lang ti anak ko. Taimbagak abinaybay anak tiyakin putot. Inton makapapigsaak. Mapanak ijay ayan ni Janet. Kat ikagumaak aban ni Ethan ni Jared. Medyo ado umat gayam ti bunga ti manggayo dito'y turod kaka. Imbagla pangalaan iti pagbayad mi ti utang miken ka. At dapat kit di mabati kada kayo. Saan yung mat amay bayad amin ti paglakwan nyo iti mangga. Nasaya at mutan at na mabatay. Imbagla igatang iti agas. Kumusta gayam ti riknam kaka? Adda ka di matlaang nakaginawaam. Wain, masapot nga agagasak akanayaw. Sana mabalin nga isardeng.
Basta ada maintenance ti may sa atao. Saan masapul nga isardeng kaka. Ngam kasanaw no awan ton ti maigatang. Enjoy ka kadimat lang ay may dito'y museum. Wen, Jared. Ita lang amin nga umayak manan dito eh. Uray syakmat. No saan aga po iti awis mo? Sa anak pa yan nakastrak dito'y. No awan ka mat akadwak. Amang ano sa anak nakastrik mat dito eh. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Kanayon sa mo ti panag-duty mo iti ospital. Intern ti kayat ko asawan. Mayat mat. Iso na lang tano iti sa bali nga ospital ti pakaidistinuan mi. Kapilitan nga ag-commute akanayon. Bayam, tanusan a conflict iti schedule ko. Itulod, kansukunan ka. Ha? Angam, kaasi ka mata mairaman nga agpuyat, no rabi iti duty. Pakaragsakak ti agsirbikan ka, Janet. Adda akong dito'y boarding house ko. Agim pakiakit niya. Tay karigatak ti mapan ijay ayan ni Janet. Sayang di urnong ko. Imbes nga aramatak nga agadaya. Pinagbayad ko ija ospital. Naibatik pa yan ti anak ko iti may sakadag iti social worker. No adda mangampon na. Kapilitan nga ipaampon ko. Tapno makalapasak matlaang. Inak pa'y makisarita kin ni Nana Flora nga agsubli ak ijay. Day, si kamot day ta, Bea. Am-am mo nak ka din. Kano, nalipatan naksamot. Ah? Ni Nana man. Kasano kumangay amalipatan kayo? Nagsabat ta ngamin ide. Kat dinardaras mo ti pimanaw. Pimanaw? Kaano, Nana? Awan mo't malagip ko ang nagsabat na. Ay, sa anak pa'y nga agkabaw, Bea. Oh, ayan nga itay sikog mo. Sikog? Da kayumat, Nana. Mangrabak kayumat. Ay, Nana, saan man aday tati pagsaritaan ka? Ah, Kaya't ko tagsubli dito yung boarding house yung. agkakwarto kayo kadimot laang ka ni Janet. Ayan na ka din, Nana. Napan nag-duty iti ospital. Ay, kasaumpay ano kayat nang agkakwarto kayo. Imbag ta si Mangput kan, Janet. Ay na, nagmayat akitaan ti uniformem anak kapuraw. Agyamanak. Bea, naganak kan? Naganak? Nangibaga naganak ka. Apay nga ilibak na anaganak. Ayan ti anak na. Uy, anya ti itan tanamitin mo. Apay ana ikuling ka. Anya ka di ti gagaram nga imay dito eh. Kwa, agsubli ako mamatlaang dito ayan mo. Mabaling ka di? Ha? Sa dino nga tati ayan ti anak na. Hoy, Janet, apay amay kulkuling ka. Kaya't mo ka di nga umayak dito eh. Kuna ni Nana Flora, akasao ka no kayat mo. Nagsao kayo kadikan ni Bea, basang. Ayan nan ngay. Kwa na. Sublian na kano dagiti gamit na. No makikwarto manenkan ka. Ayan ngay, ti anak na. Dinabang mo ka de. Kwa na. Kunana mat asaan kano anaganak. Anya kita saan anaganak. Narunaw nga raw, tisikog na. Ay, nagdakkel ti tiyan na itinaudi pa nagkita may. Ay, ulbod day jay atao. Mati kawak at talaga, Nana. Ayan nga tatisikog na nga imbagayo. Ay, sa anak nga ulbod, ipanaknak ko kan kaapod no ang nagsikawg. Maamwak to matlaang tipod no. Anya ti kunam? Agsubli ni Bea ditoy? Day tamat ti kunana itay. Napanainala dagiti gargaret na ije boarding house na. Nagsinada ka di ni Frank? Jakmat na damagan. Ngam, apay nga agsubli dito eh.
Kan, ayan nga ta ti anak na. Sa dino nga tanga ospital tinaganakan na. Diyak mo, tako na saan anag sikog, kan saan anag anak. Maamwak amin dagita. Ado ti amam mo kay ospital. Ay ayatan na kadipay ni Bea. Araman na pa'y nga ta. Saan ko, mama? Agyaman na, ta inawat nakmanan dito'y sigod a kwarto ta. Ha? Kunang mat akayat mo ti agsubli. Alangan mat ako nakasaan. Apay nga minapimanaw ka iti sigod a boarding house yu. Yo, kunam samat. Awan matikaduhak. Ti amumi. Nagdan na kayo ka ni Frank. Hay, saan apudpud no alalaki day a Frank? Di na amo nga aramidan ti pagrebangan na. Ayan na nga, Rod. Di na ka man lain tulod dito eh. Jak amo no sa dino apasit ti lubong ti ayan na. No si bibiyang pay, wan no saanan. Kunakman mo imay ni Bea. Jak mo't makita dito eh. Nakaida sa tanasakit ka no ti tiyan na. Kasla kalkalpas ang nagsakit. Madlaw ko ang medyo nakapsot. Ang mga no nagsakit mat, kat binaybayan ni Frank. Iso nga imay dito eh. Madlaw tinagsakit. Ta saan na ang maganas timangan. Ngam saan akas ta ti madlaw ko kankwana. Narawat mat. Dagiti tinapay kan biskwit kat ibusan na. Kasla kanayon ang mabisin. Ha? Anya? Kanayon ang mabisin, kunam? Wan, iso amas daawak. Tikaan anak kat nakapsot. Ngam narawat. Kasta ka di? Apay akas na nagpanawan mo dati boarding house. Ayan ni Bea. Awan mo't abong ti katre. Kat awan na iti gamit na dito eh. Ayan na nga ta. Inak man damagan iti landlady. Napanan nga ta ti danga. Ay, si Kamat bro. Long time no see ah. Dito'y kang agtrab-trabaho? Medyo igit ti syudad ah. Dito'y mat nga ro, tayan ti bakante bro. Ano sana? Tay sumat ti pakaibatugan. Bro. Nagsina kayo ka din ka ni Bea? Diya ka mo no nakisina kanya. Awan mo't nga minan, iti abangan na akwarto. Saan ka di nga danak yaw? Diya ka mo kinkwana, ano naganakin, ano saan pa eh. Hanggang naganak siguro na, kabulanan na ita. Binaybayam ka di manan? Ididakkelan ti tiyan na? Imbagak nga agawid iji balay da. Diya ka mo ano nagawid. Taawan kat nga rodan iji boarding house na. Nagkita kami ka ni Frank iti may sa restaurant. Ijay gayam nga agtrab-trabaho. Dinamag mo ka din no nagsikog kan naganak ni Bea? Un ka no. Ang di na mo no naganak no saan pa'y. Kabulanan na kano itakat. No naganak man, ayan nga ta ti ubing. Apay nga awan kadwa na nga ubing. Mamwak day ta. Babaan ka dagiti gagayam, kan amok iti ospital. Anya nga iti planom ita. Ituloy mo ka diti agrayo ka ni Bea? Amok pa nga umuna, no ayan ti ubing. Sige At dapay nas ka ng aramida kiti opisina. Ituloy na nga ta nga arman ni Bea. Saan ko ma? Apay nga'y amasaktanak. Gapo nga ta, taamwak alokwan ni Bea. Napahanak ijay papaabangan ti kapsat ko. Agpaiso ka no anagsikog ni Bea. Napan ka no naganak ijay ospital. Angam, ayan nga rod ti anak na, nana. Apay nga awan mo't kadwa na. Idi ka no nagawid manipod ospital. Awan ka no mo't kadwa na nga ubing. Ayan nga'y nga ta ti ubing.
Mabainak mo't amang damag. Taipeteng na asaan ka no anaganak. Anya kita saan anaganak. Kat imbaga dagiti kaarpad da akwarto anak sikog. Kan na ko na ni Jared, anak kita da ka ni Frank. Kat imbaga ka no ni Frank, akabulanan na ita. Kung naktumad. Sana ka nagriraw. Nga iso idi dyan na sabat ko ang masikog. Ngam dinardaras na ti pimanaw. Dandanitan iti ospital a pagjutiam. Ngam, di ka matagtagari. Anda ka di parikot mo. Awan mat. Nasakit lang amin ti ulo. Apay nga ron nga agtuloy ka no nasakit ti ulong. Ingka agpakita iti doktor. Kaduan ka. Unay matan tamapan iti doktor. Nasakit laeng ti ulo. Tadyak unay nakaturog. Apay adi ka nakaturog. Masapo la maturog ka. Tag-duty ka kat nga rod. Tsak man amo. Agsisimparat sa ngamin ti mapampanunot ko. Masapol ang napintasak. Tapno maaramid ko ti plano kini Jared. Beya, ada ka di pa panam? Ha? Agrobrobwat ka man. Ako ha? Mapanak agaplay iti trabaho. Masapol nga agtuloy akmat laeng. Imbagan ka atag turpos kan. Ay, kaasi ni Apo, tana ikarkarigatak mat. Sumagmamanulaangan abulan, may saakton a nurse. O may tumat ninanang ko inton graduation ko. Ay, umapalak, ngamawan mabalin ko. Jakpay kat amua, no anya ti kasasaad da ije balay. Ti amu dakat dakkel ti ornong mo. Dakkel siguron. O manay apagenrol mo, iti day ti apa nagsasarat. Adda tao. Asino nga ta? Ay, inakman lukatan ti rito. Jared? Umunag ka. Imbagman ta si Marungkar ka. Ha? Kwa, nakasagana ka din ni Janet? Ha? Janet? Apay ni Janet? Mapanag-duty. Isumat. Itulod ko pa'y ngamin. Sakbay nga inak matitipag-jutyak. Janet! Nakasagana ka din? Well, nakasagana akon. Mapanta ka din? Wan ko ma. Naisaganak mo tanti kotse. At dan ijeruar, iti-igi ti kalsada. Kasta ka di? Beya, panawan ta ka pa'y Tapno saan mo't amala daw ni Jared, iti trabaho na. Pimanaw dan. Nagmayat akitaan ni Janet, anak ka uniforme iti nurse. Agturpos ton. Idinto tamabayag pa'y kanyak. Makaturpusak pa'y nga ta. Aramatak ni Jared. Tapno makaturpusak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napuluan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.